Diupani Forest Bid Office account bida tumpen patirpi ponsi puthot ke ongdung ke plaktang atheng pi ke nepthlo sosi atumi ni phai hini bosega cheklo Diupani Forest Bid Office account bid officer Rajesh Lekthia hin benjalin ponsi kai ke son thak patrolling ke dam bom nahut anaro por phai kreni ra achite ma pormalom itha karnam langpi baikun tia ronglong pen narlong ke plaktang atheng pi ke neblong kadogowe bengpli cap mate 40 piece duji lapenter bangso atheng pi ithielo ador kadowe suring koi duji pusi bid officer Rajesh Lekthia hin pen khan pachini pon rongogora pen berta pangda polor Lawrence Lekthia News 24 Karbenglong anam nang pia thang na dam lo dam pen ni bitu be koing ti rong thak long thing pi pang som thek dam long la bang so thing pi thek dam long pa job adung re ni bitu muni thek long le sitami adung het bi koing ti rong hem edon hem dam si ni bitu ar dam holo samelang tu amuni chini ni puso sin tu man pe chini pon lo la pena jog ni tum la bang so thing pi uthor Diupani bid officer chewan long lo bangso thing pi men nang pachini ni masa la bang so thing pi la ke koroi mate nalong ta pu liang long ke kon bag do jinale thang office no chewan long ja kato we bing click cap do ji